Sibusele bonke khona phakathi kwethu asishayele dansi. Sishayele namale apostoli dansi. Abemkhanazi namabemkhanazi. Ngoba bema ngetinto ngetisizwa Sunday school. Asibashayele intana bakho. Sishayele na MC Sandane kamela ke. Ngicabanga ukuthi bazalwane laba abasinzisiwe. Bathi la asaphila impilo ebambane nale. Bukhona labafundzile usisi bongekile inkosi sibusise. Yile ninothi sibongekile bazalwane. Khulume nje iqiniso. Akusenkonzo wena. Make masibu. Engicela ukubhopha lokho. Kuthi magic lana. Amen. Uyayishika. Wena njani? Uyayizi imibhalo. Mina ke ngihlala esitsheni. Isitsheni ngifakathi kokolo lematini. Ude la ngeke umkwanze khona enzaweni yengaluku. Niyeva bazalwane. Ude la nento njani endaweni engaluku. Ngoba singangena evini laNkulunkulu. Bantu lospenda isikhathi nabo. Ufuna bashiyele lokuthile nabo bakushiyele lokuthile. Bukhona ukuthi uhlangane nemuntu akushiya usibhekile. Nalo Masilela. Ube nje ngakhanza nihleti noma la nihleti khona nihleti. Serious. But ngifuna ukuba sinani ihlukana lapho uzaphumula yena. Amen. Ngoba abantu bane ma-spirits. Asakhuluma nje uyakuthelela. Thelela into lekakhulana. Enanihlukana lama uyayizindla lento ikulele flat Jesu ufile. Akabasho ukuthi idlaleni isono lokuba nayo nje. Baba Masilela. Unamajalo osebenza nawo loshayela nawo lena ayageza ahlala afuthi. Hayi ukuthi afuthela wena. Le mpilo lapho nje labathitshele ukuthi banayiphila ngoba bacabanga ukuthi ingiyona mpilo. But bendiwa ukuthi basabafike ekhasini. Hallelujah. That's why umuntu kwalokuthi nase usinzisiwe ushintshe igiya lephilo. Ushintshe bangani. Ushintshe inzamo. Hayi ukuthi uyafuna lokushintsha lokho wendiwa ngile mpilo lesha losophila. UNkulunkulu akakhona ukudownloada into takhe nawo ucrowd. Ngoba sicubu siyalivala liphimbo lamuntu. Inkosi sibusisi. Hallelujah. So siyambonga nguye lo sipasele lo mlilo size singene evini nalesikhathi. Ngoba uyamuva lokuthi asafa kahle. Kunetinto letinto hayi ukuthi uticala la uthi igcina la esondweni. Phela bazalwane babili noma abantu laba esondweni babili. Kukhona la labathi livika uNkulunkulu lokulisashunyelwa asafaka asasisi lamagomo ngifuna kwekhaya ngifuna kotsala kuyiphila lempilo. Ukhona labathi uyasibambelela. Mina bengazuthi ngaso uyathuleka ngoba bethi kunjuba lento athilanza leGenesis athilanze kuNumbers athilanze kwase Roma athilanze kumaHebrew. Letinto tiyangena egameni lenkosi. Asiyakheka, we are being edified. Konke le indlela lo ngathwita ngayo ukuthi ungumntana kaNkulunkulu uma udzinwa dingo damulo. Anithathe phansi uyelele uthuleke nelive uhambe lokubhaka esikhokweni. Yona njani mshabalala lokubhaka esikhokweni. Siyabonga bazalwane, sibonga mfakazi, siyabonga sisigugu. Ngibe nenhlanhla bazalwane nangivuka operation maya shumayela epolice ngicala emaphoyiseni abe nemasotsheni ngishumayela. Ngiyalathi isotsha lingenwe ngongcwele. Eduna nalesikantu
limbike nomzala wethu kulibimba ukuthi alisenenzaba ukuthi bangena ngakuphi but nje nina lokusengibambelele uNkulunkulu uyavusa into nala iswatini wavusa 100 wavuka ema-intercessors emasojeni wavuka ema-intercessors eprison wavuka ema-intercessors emaphoyiseni wavuka abavangeli wavuka abashumayeli wavuka ema-worshipers i-worshipper nasikhuluma nge-worshipper sikhuluma ngemuntu lothi alahlekelwe ngokona angene edumisweni indumiso labangcwele akusiko ukudumisa ngoba kumnanzi ungasikhumbula inzaba yaDavid. David was a king, he was a priest, he was a prophet, he was a worshipper. Kuthiwa lamadoda lebekahambe nawo lababuyembili kuthiwa asinakafika akhanda lidolobha likhanda libhungane kuthethwe bafati kuthethwe bantwana kuthethwe kudla kuthethwe konke lamadoda angabongi ukuthi sibuye embini ngosukulwela usihola kuthiwa asabheka kuye David athi sikugqoka ngemanje ngoba la sikuya khona besihodwa nguwe David. Now, live la uNkulunkulu lizitshela ukuthi David lakwela waya endlini yaSimakade. Endlini yaSimakade kwakunetingubo letimbili letathi yeqala yayigqoka ngemakhosi. Lendlini yaSimakade bese kuthi yesibili bese igqoka abapriest i-airport noma i-effort lakwenda waya Abiyatha wathi nginike sibuziya sebapraise. Hallelujah. Wasingelesiziya wayeyadizele ukuthi angaqoka lesiziya ubayamjayela ngemuva bathi silahlekele bathi baba bekalahlekele bafati lababili yena wayelehlekele kakhulu kunalabanye bathi bona bathi silahlekele ekamele ngoba kungena endumisweni ungena ulahlekele ngoba endumisweni la ufuna uthole khona indalo ekamele ngoba eBhayibhelini wakhonza uAbiyatha wathi ngesiba ukuthi Abiyatha usiyaphi siya usifunelani siya because we know that David was a king, David was a prophet, David was a worshipper. Inakafika David wafika wagqoka lesiya the airport wayigqoka wamnika Abiyatha wagqoka lesiya mama agqoka lesiya wasungena entumisweni. Indumiso yawehlula umthandazo, indumiso yamzilida esinelo bhekene naso, indumiso ikwenda ukuthi umdumise njalo nasenhluphekweni ekamele ngosi. iBhayibheli litshela ukuthi wangena endumisweni sasagqoke le-airport lithi asangena endumisweni indumiso yaguquka yaba nomthandazo lehla livi nalehla livi baqala bakhulumisana ngoba emthandazweni niyakhulumiswana uyakhuluma ukhulume wasekhuluma ekaDavid wasengenile endumisweni because when the praises go up his glory comes down. The glory doesn't come alone, it comes with the presence of the Father. Endumisweni indumisi ihamba naye. That's why uNkulunkulu lithi indumiso yabangcwele yamthinza wamthinza lokudala ayakhala amadoda ngaphandle yena usendumisweni. Indumiso ikwenta ukhohlwe nembi ngaphandle but ubese ukubimbi ngaphakathi. Wasinalehla ngonwele wasiyakhuluma David wasingende njani manje ngibaqoshe wasingonwele baqoshe wathi sesiyakhulumisa ngila bakhanza yena wathi utabakhanza wathi utabanikela indima wathi ndabanikela wasiyaphuma sathola livi ngoba a worshipper will get the word from the Lord and unawamba ngelivi David ufunza kuhlabela and then who because we are there is composition of new songs. That's why a worshiper, when I see I woman, like very Latino, I say this one and two, gospel gold, because we are in a Hannah corner. Whenever I call them to that way, or some call them to me, whenever I die,
Abonela abhale 150 wemahubo wemadlalisa. That is why encwadzini yecala yaSamuel chapter 17 isitshela ukuthi uNkulunkulu nakafika wakhombisa ikhomo leyajika yaba ngumbuso wathi utakwendelwane utawubula nomfilisti lo. Uyazi ukuthi nakwendela okuhle God is a rewarder. He knew who's the one rewarding, but the God of heaven will reward him. How? Because utakwendelwane uzilusile esigabeni ngedwa wakamlandele yingedwa kanti lapha makubo 121 uthi iphakamisele mehlo kabe zabe isithola amalomvela babe namabe nakhona nabadobe bathi vela uJehova yena notale Yesu nemhlaba yena unjalo nje adela kalani uyoza umlomzile la so yafakaza kwele manje a young boy full of the power. There is a giant in your life, but there is a God in heaven who reveals deep secrets. I think in the last days, the people who know their God shall do great things. They shall do exploits, but only those who know their God. You must know your God. Know your God. The people who know their God shall do great things. You must know your God. What do this must be? Hallelujah. Amen. Oh, yes. I sing praise team. Uthi those ashamisha into the presence of the Father. Uhlala kithi nasista lakho. Uyelo wena umsebenzi. Lokho ukuthi David uyalele ukuthi lesikhathi afushwa impela yavuka indumiso. Wambona uNkulunkulu endumisweni yavela. Egameni likaJesu. Endumisweni khona ufunza kumbita ukuthi ngimake. Ila ufunza indzaba yamfana seSamaria chapter 4 usuka nje naye lithi iBhayibheli belahamba emthonjeni wafike wahlala Jesu bafundi bahamba bayofuna ukudla wafika umfana waseSamaria lekathiwa ukuthi uyingwa babane uthathe badodze abantu wafike kokukhala bamba wafika wambika ukuthi umJuda bathi basaqhubeka bakhohlisa ngoba kule mpilo yesinziso niyakhohlisa ugcina wesula kumbika ngemfundiso bomkhwanazi ugcina ubika noma sathi uzuri Jesu waseshalom bathi ufika la uthi ngubani wami hayi lithi iBhayibheli waqala wambika uMjuda wathi wena umJuda nomSamaria sidlelane basaqhubeka bakhohle emthonjeni wathi mnomzane bathi basaqhubeka bakhohle wadina Messiah basaqhubeka bakhohle walala phansi mbita basaqhubeka bakhohle wakonze edolobheni eSamaria wase uyakomakhelane nathethe khona ingozi yakhe wafike wakonqotha wathi ungasakhali ungasaqhubeki ungasaqzondi selumtholile Messiah ungasakhathateki sekumtholile Messiah wakonqotha uyakonqotha lithi iBhayibheli bamlandela ngemuva bayobona Messiah lithi iBhayibheli base bayafakaza bonke sebonile basezwile no basezwile bayambona uNkulunkulu sesibone noma saluthula esithole abantu
You need to find your place in the secret place. Look up to your capacity. It's inviting us, guys. Maria, Akulema, wahamba ukufika. Kaya Elizabeth utifika. 6 months down the line, no meet you. Base bayahlangana. Emva bekufika. Abantu evalent. Mina njalo ngempilo. Yini nevangelo litholile ukwenta ucaphakade. Sine celestial ungafuna nje uvuthula lapha. Umfundisi wasesi ubona thalavula. Ula ngeyibuza. Ngala amadosa bakho. Base bashane bayifight. Abahlukana lapho lamadosa akhuluma izindaba ethi mlimandalo. Nathi ngena lifuna ucingo lomzalwane ukuba right nje. Sasekenena. Sahlala into le. Bayibamile ngawomoya. Yabalekwa. Uzileke into ovakala abantu. Yabaleka. Uzileke into ovakala ufuna uhlangane naye. Ubatshela ukuthi ayisengitholile. Washo njalo lofatwa waseSamaria wasesemtholile. Amen. Umtholile. Isitholile. Asikhuluma basemanenene ngazuthi sifana kaloku into lekhona. Lelokhuluma ngaye unakade izimo lakho. Inkosi sisizwe. Lezikhuluma ngaye ufundisa ukuthi ungayithandazeli inkinga. But ufundisa ukuthi ube nebudlelwane naye. Relationship imqoka inkulu ezulwini. Usifundisa kuba nebudlelwane, intimacy. Nibambane so. Funa sokuphuma sesikhulume silokolele kwesona the power of prayer. The power of Emandla alesilembe sikhuluma ngeMandla namhlanje the power of prayer. Bala phansi. Uthi the power of prayer. Emthandazo Emandla. Those who will see 2024 afike egcineni labatawuhlala emthandazweni. Be strong in the Lord. Malithi la uNkulunkulu be strong in the Lord alisho ukuthi ube strong ethingelele bazenzana. But you are strong in the Lord. How? By reading the word of God. Because read la uNkulunkulu itawena ube the authority. And number 2, be strong in prayer. Look at chapter 5 verse 16. Bese siyathanda. Linye verse. Egamela suzele manje sisitofuka. Egamela Shibabu Sekemano. Oh, la kane. Oh, Shekadu Sekeman. Luke chapter 5 verse 16. Lo yelo verses bakhala weswati bese lo singisi uyasifundzela leli verse linye but it is so powerful. Hallelujah. Incwadi Luka sehluko 5 verse la 15 16 ma. Oh la 16. Wase uyabahlamuka wayawuthandaza ehlane. Lo verses singisi. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. When he withdrew himself. Let's what this was bahlamuka manje ngathi sithandaze wabahlamuka. Ngeke kunahambe lokhu ngathi wena njani manje mama. Kunebantu ofanele bahlamuke kulomnyaka lo ufuna kuphumelela. Kuneteam lofanele ukuthi ihlamuke. So one this cast the seat in the course 2023 kodwa manje but this year saqala lomnyaka isonto leqala kuneteam lofanele ukuthi ihlamuke. Kuze team takho lokuthi ikhulwele ugcina ukuthi belelile. Umuhle ngaba yethu namhlanje uNkulunkulu wethu lamandla lodumo babele Nkosi bonke babele mandla bonke ngekwakho uNkulunkulu babe siyabonga indlela babe wethu lamandla ukuthi sesihlangene babe wethu leqwele nalamuhla Nkosi uthembekile kusifida Nkosi ngesikho sekuphinda engani Nkosi kuwe mathupha lesikho lesedla ezulwini baba
indumiso uyifihlile babe emlonyeni wetinswane newebantwana uze kwasititha yakho lihlazeke baba wethu lengcwele namhlanje ngosabili sigwelengane kumangala uthi babe besingabani thile ukuthi okwasithanza kangaka bajabula lokho ngosumuntu mphakamisile babe wamenza amaphosa babangangawe baba wethu lengcwele siyabonga ngosebandla lasevini lakho siyabonga babe ukuthi usikhulisa ngalo mihla lemalanga sibonga ngosikuhlaniswa sisazala phansi la umnyaka sibonga babe kwathi ukuthi ngilelodwa lentasikhanyisela kwesendleleni kulelo babe behlwethu nendondo yethu yamamoya nkulunkulu kwabula balentambule lengisha ngalo ngoze kuze sihambe ngemandla lamasha siyabonga mthombo wethu wokuphila sibonga ngosikuthi nanamuhla inhlakanipho lesizika kuyo 2024 ikuwe nkulunkulu sendele ngosi sihlakaniphe njalo babe sihlakaniphele inthando yakho nkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Hallelujah. Ngenxa yesikhathi sasigijimele lethi zabalethe mnanzi iBhayibheli lisitshela ukuthi abeseke beende konke njesu la chapter 5 la ungafunza lana lo chapter 5 uphethene ukukhethwa kwabafundi bakhe lo chapter 5 ukhethene ukukhethwa kwaLevi lo chapter 5 ukhuluma nekuphulukiswa noma kulabo uphiliswa miraculously kwalendoda lebeyinebulephele lo chapter 5 ukhuluma ngetipho letikhulu egameni lenkosi incwadi yaLuka ikhuluma ngendlela nangesigaba lathandaza ngayo Jesu size tiyedlula ku7 is the only book lekhuluma kabanti ngempilo yaJesu yemthandaza inkosi benazi lokho ukuthi Jesu impilo yakhe wayispenda kakhulu emthandazeni hence namhla ekuseni singakaphumi uthi uNcwele saqala lo2024 yiba umzalwane lo tatinika isikhathi sekuthandaza na sitshela ukuthi Emandla Emthandazo lo thandaza uwedwana unemandla kwedlula umthandazo lo thandaza usenkonzweni eminye umthandazo lo thandaza ebandleni njengoba besithandaza sibomtela la those prayers we call them short prayers uthi Jesu nakasifundisa ngemthandaza uthi nakuthandaza ubongena endlini yakho uvala umnyango babe sezulwini utakuva ukuthandaza kwakho ekusitheleni bese ukubhadala embiwe bantu babona the prayers that you do in the secret place itawena nkulunkulu ukuthi avete baleni ukuthi lendoda inemfihlo lenayo enemfihlo lenayo ayivali ukuthi ibonwe yibo bonke bantu yathiwe yibo bonke bantu ibonwa iphinde yathiwe bantu bakomoya umthandazo lena uthandaza nibaneni kuyendela kulesithi esikhathi uthandaze babemkhwanazi kuba ungathandaza njengoba bezomtela ukuthi babe niyabonga ukuthi sona nga-2019 solo ngifuna umsebenzi nendoda yami solo ayifuni kukholwa ibhizinesi into kudibale mfundisi Masilela ayebe nekuthandaza buke wena bahanzi umthandazo lo uthandaza uwedwana ugcina la ufika khona wathi ukuthi babelo sezulwini uyathi ukhala kwakho uyeva ukhala kwakho asendokutshela bazalwane sikhona uNkulunkulu lo sathi ngokuthakathaka bethu uNkulunkulu umbabe wethu babe ekhaya nakatele bantwana uyabathi nabambika bajabulile uyabathi uweva nabambika bakwatile uyakwathi ukwanisa liphimbo lemntwana lokhala ngenjabulo uyakuva ukukhala kwemntwanakhe loselusizilo mangalufihla ngilendlela besenda ngayo nasithandaza in the secret place siyakhona ukuthandaza imthandazo lesingayithandazi publicly. Hallelujah. Uma unesikhathi lemfundisa bona kakhulu ingcithi isemtheni nifunza thandaza wedwana. Why thandaza wedwana? Uyathi sathana ukuthi umzalwane lothandaza uyingoti. That's why the devil prevents believers
us from spending time in prayer. Yeah. Now, kuthiwa Daniel nakafika eBabylon. Wafike wabeka ukuthi engamele kanye nalabo engamele ba-120. Asitshela ukuthi uhamba wayofunza ideology, wayofunda ipolitics, but kuthiwa he developed i-lifestyle yokuthandaza. Wathandaza kakhulu iBabylon ayenzana in the secret place. Hallelujah. Kuthiwa kwakuyimpilo yakhe leyo. Akadawumazana bayeva. He became very dangerous through prayer. Yeah. Asimuva athi uNkulunkulu akamsithi amlethele amasotsha ngasese, amlethele bohitmen, bathiva ukuthi wasudevelopa impilo yokuthandaza, wathandaza kathathu ngelanga ayemfana. Lithi lokuthandaza kwakhe wena lamadimoni eBabylon angakhona uku-operate kahle. Yeah. Base bathi asendlela yokuthola lemfihlo yakhe. Kuthi kuphi ngoba sesimfune yonke lethu. Baze abantu batholakala yonke indzawo. Corruption bakhona basana. Emangeni bakhona. Emihambeni yale live nemahloti ale live bakhona basana. Futhi Masilela ngicela ukutshela namhlanje ngeke kuyo lokho. Angidlali nawe futhi. uNkulunkulu ngamtshela athi ngifile. Ayisebenzi into etawuhlaza semazulu. Ufihle nje uNkulunkulu umfihle. Uyafihla na uNkulunkulu na utawusi. Uyathi uzofihla njani uNkulunkulu? By spending time in prayer. Amen. Angisho ukudlala, ngisho ukuthandaza mina ngabisani. Ngisho ukuthandaza. Angisho lama short prayers noma ngisho kuba ne lifestyle yokuthandaza. Thandaze babe bakunika ithenda. Kunyane abantu bebe bayibukile ufuna uyisemendele uyiqinise nemthandazo. Ngoba ufuna bakumuke. Ngisho kusinaso usizisiwe uthandazela umndeni wakho, uthandazela umfana, bantu abakhona babafana, amantombazane bathandazela, uthandazela umshado ngoba Sathane ufuna ukubulala. Amen. Awuthandazela umuntu, but you must develop a prayer life. And that life has to be a necessity for you as a believer. Yes. Awuthanda yebasaba la nomfundisa ukuthi awuthandazi nasebonakele sewuvele uhlulekile. Amphithi uma uthandaza ngoba sekunesimo njengoba salesenza nje la iSwatini usathandazeni bazona lekuvukile kuvuke kulethi imphamvu besikuphume malanga ngoba kube besithandaza ngakho uNkulunkulu usikhombisa besakhona kuma enza into efanele. Uma ngabe uthandaza as a believer uNkulunkulu kulayela indiseka ukhona kwehlulekiswa. Na sitshela ukuthi Daniel waqhubeka wabhala la mlonyeni wavula emthandazo. Bagcina bamfuna la khona khona. Bangafiki kuye bathi asakhele umthetho. Umthetho lothi lotawutholakala athandaza kulabanye boNkulunkulu utawuphoswa emabhubesini. Kuthiwa lesikhathi kasho njalo kwenyusa leli zinga lemthanda. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises a Spirit of God raises a standard. You have to raise the standard in prayer in a solitary place. Yes, Lord. Umakhulunywa ngelihlane akukhulunywa ngelihlane idesert. Kukhulunywa ngendzawo la kunganamsifo khona, where God is going to download and pour his heart to you. Nileyo mpilo leyo bekayenza Jesu abekethe indlela yokuthi nobela physically akamcelanga uNkulunkulu ukuthi ngilethele ingilosi titomsida, but wangena emthandazweni ngaso sonke isikhathi. Luka urekhoda ukuthi wabahlamuka. The lesson is he withdrew himself. How often and when often do you withdraw yourself? There are so many projects that you have in line, but how do you think you are going to survive? Boya luchama matimoni ekho babonana bona uhlula kwetimonya kwethomo nana akuba ezwina kubanga kho la iBhayibheli kodwa kakhulu nje
Ngimadimoni lawo. Nidiyeka bazali, when demon go to ukushaya. Uzofuwe into kuvo. Bakushute bathi. Ukhaya balali ekahle. Thoba ngilele. Bekwakuphokha. Mina njalo mina ngathi balulele. Siyongolwa ubindothi yaphilisa. Philisa usho baye indoda ayifuni ukuthi ngefika kuphokho. Kunale indoda engayibona ikwela icomedy eManigeria. Bathi ibu imanjingelana. Kuyaphokha. Asilana kudana lena uhlaphomo unenkinga yesifo sephomo ngeke ulunge egazi ukuthi mina ngisilwane uthomo kuyakhe. Wafika sikhathi ngoba nasefile kule madimoni ephomo ayafika. Wasethatha things badala la. Usigoba kulala amehlo. Kanti akulala amehlo kulala lesisimo. Ungalala wavulile phambilele. Kanjalo nasempilweni yemthandazo. Ungevakala uthandaza nasi. Phela sikuthelela nasithandaza lapha ukhalakhala enyembeni ka umoya ngaphandle. Bona lo moya lo utholela ngekhasi. Na umoya ngaphandle ngoba ujena kulo khwanze ekhini. Ngoba indumiso labangcwele yamsitha uNkulunkulu. Noma ngaba munye logcwele. Kwambe ukuthi apoloti. Wakhuluma Abraham, wakhuluma naNkulunkulu wathi lapha eGomora naSodoma naba 50 ungababhubhisa yena wathi uNkulunkulu ngeke yehle inombolo ngenxa nje labangcwele shakathi uNkulunkulu angasusela nje labangamathenda ishalom lwena labaqawucina evina uNkulunkulu baqina emthandazweni baqine kwethembeke ngoba inkinga lekhona la ishalom linengi lethu siphila impilo yokucina shalom phela umolweni niza mkhulini nani live likulu yena uNkulunkulu ngeke lo uNkulunkulu lesimkhona kunemoya bathi usumbone asuqale ukuthi likasikhathi emthandazweni haleluya uthi qala la mthandazweni uthi file ungabi into ya temporal but kube i-lifestyle yakho uzuhamba la emhlabeni Jesu wayenda inkonzo yakhe asesemhlabeni wase wahamba Jesu ufika la khona asikhombisa ukuthi kuyamsebenzela lokuba sezaweni lefanele nalesehlane yedwana kaNkulunkulu sibona chapter 11 wa Johane ngesikhathi kufe Lazarus nakafika lapha uyayedwa uyafika uyakhuluma uthi babe ngiyathi ukuthi udlale ungiva okay malanga uthi sale lokukwendela naba bakumva uNkulunkulu bavale emthandazweni kunenkinga lokuthulula emthandazweni kunemthandazo uthandaza uhluke la usemkhathini webantu uthi babe niyathi ukuthi wena mina uhlala ungiva sale wendela naba ebazalwane mawusenza wena lapho la uNkulunkulu nikhuluma khona ugcina sewukuthi lesinye isikhathi la ungena ungasasho ukuthi babonke losezweni ngoba lomthandazo loyo ilendlela uNkulunkulu lalela abafundisa ngayo Jesu abafundisa abafundi bakhe nabamcela bathi Nkosi sifundise ukuthandaza ngoba na Johane wabafundisa abafundi bakhe lokho ukuthi vele ukuthandaza is a necessity for every believer hayi ukuthi ngibamba nje ngenkonzo you must pray if you call yourself a child of God learn how to pray alone hallelujah kunenkinga uNkulunkulu akavume ukuthi inqotshwe nokuthi uthandazelwe umfundisi noma abafundisi noma ufuna imobeke ngoba uthandaze wena usithola nomfakazi wena ngoba wakhothela kulabanye utawunika udumo labanye ngoba uNkulunkulu uyenyanya kusharisha udumo labanye abantu ufuna ukuva wena uthandaze yabonga Jesu ufuna ukuva uthandaze masini sizalokutela uthandaze sakumfundisa lokuthandazela khona sikhundla ngesifunda emsebenzini ethandaza wena wona bakufosha lapho utafuna ukufuna umfundisi ufundise uyothandaza uyoshumayela eAustralia lapho lelo ufuna yendeke manje ikamele khona iVlaNkulunkulu yasitshela ukuthi Jesu wayethi ngasikhathi lesinye athandaza abethina kabuye emthandazweni abuyeleni imisebenzi emikhulu ngicela ukubambe uthandaza lokugcwele ukukholwa live laNkulunkulu kunemandla lapho ukhamba khona the miracles miracles akaqhamuki noma nguphi akambevini lokho ukuthi every miracle
le wabo la khona khona la Jesu ayisekele believe akuma ngoba nakhuluma nabelethini iholy water ngabhekela lethi keeper akusimile because there is no substance there which is the word of God. And if now any prophets they come down with that that's not a prophecy. You know they are putting my leader to see. Ngoba netinyanga tiyakhona kuba accurate. Yes. Don't want to see the ability. Amusho ukuthi lo lethi kukhuluma usebungiko. But umzalwane kuze akhule enkosini kufuna athi wathi wasenziswa. Kufuna develop ukuthi ithandazela wemvane. Ngiyakutshela umzalwane lothandazabo live la uNkulunkulu limbutshwa la mlonyeni incwazi ukuthi labhalwa nguye. Njengala magomo. But now ungathandazi liyabaleka wena lapha ndini. Khuluma nizabantaba. Now liza liyambutshwa and now usaliza. Liyambutshwa emthandazweni. Now usaliza liyambutshwa nasewufakazi. And now liza live la uNkulunkulu lidala umthandazo. Wathi wathandaza usilidala izulu. Sithi sinakangene Shumayelweni sibe sithi sizakwe nomthandazo. Akanoba evakazana wakhe. Now ufakaza usumfakaza nomuntu owendana asithinwa munye. Sicala kahle izikwa zesukuma babedlamini ingabe namthi Nkosi imphathise. Sicale kahle. Usibone simoyidela. Mawuthandaza kuba kuncane ukukhuluma ngami me and I. It's about the Father. Hallelujah. Umzalwane othandazayo uthandaza entsambama, uthandaza mina, uthandaza ebusuku. Umzalwane loba nesikhathi esinene emthandazweni uyendela nje kwesinye isikhathi ukuthi nakwendekile ngebhadi wendlula andiwami laMasilela lamina lakwenzeka mina uthi wendlula lapha asangena nje emthandazweni afuka athi ramala kasokho mandaleke sebajwayelene nabo lokho so khuluma the heavenly language. Hallelujah. Ngithanda umfati waseSamaria wantshintsha umbita manje emJuda namasele wagcina uSmesaya. Nawe lapha ubone khona ukuthi ubabe uNkulunkulu ungamele impilo yakho ungamele nemsebenzi osebenzayo ungamele nemali yakho utamthola le emthandazweni. Na utakuye utawusizisa bonke nawo. Wona lo mdlalwana lesifunda la ninikela ngabo 2 rand abanye bayanika ngabo 15 cents abangasatheni lapho manje uyabona ukuthi basenga katholana ngalahle ukazethe lethi nkulu njani no ethi ukuthola emthakazweni tafutshele usuka wena uthi Abraham baba wakho ekhola but Abraham wakuqala kunikela kimi Melchizedek wakhipha kwesulu. He honored me. Do you honor me? If you don't honor me with your joy, with your time, with your money, and everything comes from me. Say like that. We did a lesson about the way it is under. Tonight we are down partners. Tonight Guruma Diamond Vehicles and Color MD. It's important to see ibali mande hola iyabala isibese isala it's the man later. It's about how to survive. We see the Unkulunkulu for this. We want to say them all to excel. Unendo le bokotsa wala move. It's but ekhaya ngikhonile plastela ngikhonile kubhadalela abantwana esikolweni ngiyakhona ukukhipha kweshumi konke ngisale nabo 300. Ngikhiphe hayi gross ekwelethini ngikhiphe kule hayi kunethi ngikhiphe le gross akhuluma futhi somathulu kula bathu la kusisi abantu bayakwazi ulanza amazalwane wena umsebenzi kaNkulunkulu akabeki impilo yakhe nezidingo zakhe embili bese uNkulunkulu uthatha utshela mina ukuthi wanika uNkulunkulu ithuba lokuthi lempilo yakho ayisebenze kunedimpo lothatha ngelinguisha
uthi Lord, from now on you are number one in my life. Lelo ungabekani babe uthi kunethenda lekhona ya 1 trillion kulanga lekhona ungamani wangena ngoba ngendlela ngife ngisayele kulena bese ngilahlekelwa umthembu wami. I come too far with the Lord to leave him now. Anhlala phansi la. Asishaya Emthandazo kana. Umzalwane lo wethembekako ulokhipha ulokhonako ukuthi akumfundisi wakhe namzalwane athi ngithandazise uNkulunkulu amqinise la ngemuva ngivonisa inhloko kodwa ngiyabona uNkulunkulu uyahlangabezana nezidingo takho bese ngiyakhona ukumfundisa ukuthi ngena emthandazweni kunalokukhulu uNkulunkulu la kubekele kona badayi lokumaterial lokuthi yena akhele la kuwe uvele njabule. Do you know ukuthi basebenza abaningi abakasiphelile isikhathi lesiningi sekuthandaza bakhutshwa ukuthi kulamalanga imali kude kulamalanga nginenkinga yekuthi umntwana wami lo uqala bengumthembile lo graduate kulamalanga ubuye kuseni ngabo 2 angilali ngihlala ngumgazile ngibuke TV usinami ubuya nini awunazi basemthandazo umntwana uyizwe emthandazweni. Hallelujah. Ungalulungiswe emthandazweni na ufuna baphase bantwana njengomzungaye makenyoni qhubeka uthandaze bese uthi ngiyaloke ngifuna ku top 5 hayi top 10 umnikele emthandazweni bese uthi lo umntwana abana utala akale lesigame njengenje utawushada ngilekwenda ngobi nathi abantu yashada kumnyaka thathile mangabisi abekhona nathi nambona nathi bebathethela ukushaya umkhaba wakhe fiancé yakhe behleli la ulasho so uyalungiswa nje laba lababili basedwaba lomoya nalo lele naye nami lele lapho lele ngumsolele naye mfana Nkosi yami uvuke kuseni kakhulu ngemalanga uvuke kuseni kakhulu baye emsebenzini namababa ngumsolele yasebenza noZongatani ngoba the winners hallelujah the win hallelujah but njena kutshela make lenceba lakho mangaze lakhona nethi lenceba lakho nami kunjalo nange-cooperation lenceba ngiloleta kwenta ukuthi umkhole njalo uNkulunkulu bese mvuselelele njengoba gugu asha sesibuyela emuva emsebenzini kude labantu ababulala nethi kutabaka lokuthi as they come angisonzele uNkulunkulu enesikhathi basonzela uNkulunkulu bakabakhala umuntu lo akasinziswa ngasingoti umuntu oyingoti lo sinzisiwe abantwana benkosi abanato tingoti abantwana benkosi abanato tingoti bese ngena emthandazweni aphinde abantwana benkosi bethe tingoti ngajesu kwaba uthandaza emihlanga ithi njalo nakabuye emthandazweni njalo nakabuye emthandazweni isitshela ukuthi abebuya nemandla ngithithele nasiqala ngathi change the way you pray ngiyaleza uyishintsha indlela othandaza ngayo ale phansi lemutshela bona number 2, always pray alone in your closet. Aso sonke isikhathi thandaza wedwa. Uyabona ngeke ngiyalonga khona uncoba ngato dini. Ude isikhathi semthandaza wedwa. Awuthembe lokho make mama. Ngiyathi ukuthi babe mama usiziswa nje manje labe bafakaza thebeleza shiyale usiziswa nje usiziswa sishumayela namake sishumayela kaviyo sisuke emthandazweni. Ngoba wayeleke asinziswe ukuba sithandaza. Wayeleke asinziswe nawo lo mathandaza. Ababona uNkulunkulu wathi awukho la ngeke khona. Lokusho ukuthi nawe wawumbambisile uNkulunkulu kanye nathi emthandazweni.
nonke nabantu abanjalo bonke sikhona labo abantu abamambo babona betha abawuthini nababuthi ngoba kukhona umntwana umbona ukuthi umtsotsi labantu abamambo uyababona banethile babona betha nje la ngoba abantu abamambo msebawe usebayithiselwana ngabonjeka laba ngoba lalaba bamikuleso ngoba uyambona umntwana ukuthi lo mntwana lona unebuciki lo shosi lo buciki buye ekhaya ngoba ngeke abe nebuciki lo mntwana uthe buciki wena mthali wakho waba nebuciki ngalo mntwana nebuciki nanje ngiyabona esho ukuthi nebuciki shosi ekhaya kuphila buciki ngathi ngasonzela ngobhala mlonyeni ngabe inhlanjani iphume uzodiyalekwa lekhaya kuba ukabhuti ngifumene inhlamba ngomacabanga ukuthi lekhaya wena ngoba phela msito ngathi la esontweni kuleli hlobo loluthi igogolo naliphuma langaphandle impela uyabona ukuthi alesine msito ngathi tingoma telive esontweni bayadati bazalwa ngamanje langathi nje asibe happy bakholelwa asibe happy asibe uyahleka fana yakhe ngiyathi ngoba asibe happy uyayazi ngoba lelo chayela thomoya ngathi ngoma temahlolo ejane indoda uNkulunkulu uyadala yena uthandaza iyaphela ithomoya uyaphela sibe happy ngoma dlamini sibe happy wami asiphumise singabe happy hallelujah. Number 3, the more you spend time in prayer your emotions die. Yabona lebizwa yakho lamayimo lokumkhona uNkulunkulu ngema emotions. Let's start to spend as let's name and pray. Awuthi ukuthandazela yemfana wamhlamela. Ingana ithandazelwa uspend as cards wedwana naNkulunkulu. The more you spend as cards naNkulunkulu le ebusithekweni iyafa lenkalo. Uyafa lo mona. Uyafa lo baba. Uyafa lenzondo. Yekule bantu abagulako but basinzisiwe banabo BP labo BP baba usule bantu siyasondana nasibantu ne BP legend semathi wathi kunalaba baphathi labakhona la event abakhala ngabo nangase nje kwethu athole thuba siyothandaza sisethe kulamthelo baza sesihlala nemthandazo angiyafe yabona ntumalo now spend as lesine in a solitary place nakuhlangana noma kusikole kunethi noma kuphi uyafika lento ngoba lokuthandaza kajwayela uthi nje bathi sakela sakhazi 5 minutes uthandaza mzileka izuku sitale baba nanithetha baba uhlala kuphi wena mama wena nithi usitolo ngomabengeni la Masilela uhlala kuphi usathandaza lapha benesihlaba la nithi usipostala bekana netsima phepha basipostinathi nithi usinathi le baza kane ice sempilile bengakhona phefumula hayi usifike emhlangane impumela ihlinzelela basakona ukukhulisa umthandazo kabwela ukuthi abantu bangafuni ukubiteletha ukudleni angiphinzi umthandazo utabwela ukuthi ungahambi longenethi ukudleni lethi ubangela ihlitiyo ngoba ethi ukudleni lethi kuyababa uyokwenda ndawona ukuthi bekisa uthola inkosi yemakhosi sikhona siyokulocate le ndawo kakuhlethi khona in the secret place uje sotocathululo bese kujika bona ngebahlike lebahlike sesibona ukuthi kube nguwe lo dasiphathi ngiyeba into hayi ukufunela ngoba nangabe ungathandazi uyakufunela lo ethine nguyabama njengoba njengalo nje lapha besuya ngoDisemba labanye bajike ibhedlela bonesi bakhanza kulela bodokotela bekuhlangene kwavuka inzaba letinzala bosinzisiwe bathiwa yey inhlanhla baphelele namhla baphelele bonke umndeni uphelele funa sitele na inzaba yekufa abanamkhanda nangawazibani ubukhona gogo lohlale ePitrikif ngoba bathi nguyele bamba angizamtheshe funa siyikhulumeleza siwe BP na kushiwe bayakhuluma uthandaza akho bayethandaza mina ayibona ekhaya uNkulunkulu kusikhona abantu lesimo lesi but ungakhona kuphila uze ufike egcineni kwenkonzo yakho na udevelopa impilo yokuthandaza wedwana. Hallelujah. Akalenza bayisethelene futhi zethandaza wedwana. Kulo nyaka usasuka nje sisitele ivile nemandla sisinapha futhi ukuthandaza nemandla. Sisi number 4.
Ngicela mina lesikhathi uthandaza uwedwana eboneni lwakho. La number 4. You fall more and more in love with Jesus, not with your church. Do you know what's in the Bible? Labathanda isonto labo besebandleni lami la bengikhona vice chairman ngenhlanhla lehle noma ngemusa kaNkulunkulu ngaqale ngafika kulesimunye ngangena ngaba yi-committee member after 1 or 2 years ne-commitment kuJesu yangidela ukuthi ngibe vice chairman wababe Masilela for 2 seasons. Nakungena makhethwa waphela free. It's a big church. Oh, it's a big church. Makhethwa kunalabafuna ukungena nje esikhundleni. They are so much in love with the church, not with the Lord. Labanye baphuma bayakula emasonto nakhethwa bangakhethwa bavele bahambe kwendeke bandleni bahambe ukuthi abangakhethwa. Ngibonile lana kuphethwa lena wanjinja ugijima la ngubonile lana bathuma bazalwane ngizomoya ungendeki uthi uthube angiphizi awuthubi nalo umsebenzi waNkulunkulu uthi diwe kwanyalo sanambela kunalisinganaliya ngoba awendele umuntu wendela uNkulunkulu nakasikomhlabelele kuyobonga emakhaya apho nemichela kusenjalo njalo. Inkosi sikhosisi. Labanye sebaze bawa bebethandaza nabebaba. Bahamba nje kwakukhetho. Babagazi ukuthi balamkhetho. Ngiyayibonza balelo. Ngiloko ungathandazi. Shumayo mfundisi ukamnyama baba. Yes, kufanele ngoba ufuna ngishumayele iqiniso. Wena ufuna ngule. Utawufika njani ezulwini ngakho iqiniso. Ushumayele mama. Umbona ukuthi ngikutshelwa ngezulwini. You spend time in prayer. Number 5, you are able to negotiate with God on serious matters. Lenza wena nefihlakele uyakhona ukunegotiate naNkulunkulu. Tindaba letinjani leti very serious. Nongeke ukutshela ushumi lakho nabantu bakho nemfundisi. They are to negotiators. We are going to negotiate na Nkulunkulu. Umbeleti zakho uzayikhona ngosiphela mina. Uyangathi ngihambe njani. But ukukhumbula negotiate na Nkulunkulu esikhathini esiningi kunengoti ngoba ufuna lo takudala ukubulala isizukulwane. Wambe ukuthi Hezekiah inkosi leyagula wafika uNkulunkulu wathuma a major prophet Isaiah wafika wathi hamba umtshela ukuthi lesifo lesimphethe akalungise bonke ekhaya sotakufa. Wathi kaHezekiah uNkulunkulu wathi umbonile niyanegotiate nawe manje ngisebenza ngalelo velufumile siyanegotiate ngifuna kuphila mina ngibethelele eminye iminyaka wamnika uNkulunkulu 15 years. Kulo 15 years wadala Manasa lamdala wabusa ana 12 years. Waba inkosi emlandweni wemakhosi aIsrael uthi wakhuthe wafana Manasa waba inkosi lembi kabi such that nguye Manasa lowabulala Isaiah, the prophet Isaiah. Kungena ukuthi kunemthandazo Hezekiah bakwakhe la unegotiate na Nkulunkulu. Wankulunkulu uthi noma yini esitayicela egameni lakho kasipha yona. Noma besayita status fulani. That's why bazalwane ufuna sathi ukuthi kumcoba uba nesikhathi noma ukufundisa ukuthi uthandaze in the solitary place, in the closet wena wepha, because there are things leticaphakako. Because uNkulunkulu ulayela thiko letinengi ekusithelele. Lewutakhona ukuthi inkosi lokunganginiki ngoba kangilimali lokusho ukuthi we learn a lot ngempilo yaSolomon. Kusho ukuthi Solomon wakuyindoda lethandazako. Hence uNkulunkulu wakhona nekuthi imbula ebusheni wathi uNkulunkulu tela in the closet
wathi watela uDekiwe ebazana netomo lethina lemthimona likhona lapha tethu nethi size sikhathi Emthandazo atosebulela kuNkulunkulu athi kwawo asewuthike 7 days uthandaza khona likhethi into kanjona bayobamba khashana wakwabela uNkulunkulu wakwabela Solomon wathi uNkulunkulu hey cela ucelana ambekele kunjinga wambekele igolide and silver everything wambekele in the vision wathi Solomon hayi inkosi uyena ucela ngokucela khani haleluya khona ke pusheni wathi uNkulunkulu ucele kahle futhi uyangimangalisa engathi ukuthi utawucela mjini wazi la wena uhlakaniphe ukuthi imvotha emhlabeni etawuhlakanipha njengawo phakathi naphakathi into letatendeki noma kuphi atendeke Emthandazweni wangalesibili tendeka kumzalwane kaba nesikhathi yedwane naNkulunkulu inkosi isisize. Number 6, in the closet you don't pray like you pray in the church group. Yes, then in the closet awuthandazi njengoba sithandaza uyakuthi sokulalo lebezomtela siyakhona uthandaza nayo mathandazo uyabekuthisa nomlomo akhulu in the closet uNkulunkulu ufundisa ukuthandaza kanti lethi serious kulesinye isikhathi kube netipho lakade ngula uNkulunkulu umphikise wathi ukholwa wambe ubutaba kwaJohana wakunkema lakhe utsayoshisibele wafike uNkulunkulu wakhuluma uzwa lo mndeni lo wawumesaba uNkulunkulu wena konke lokusevela uNkulunkulu uthe uzomzana wathi property uthandaza ngoba kuyendeka in the closet uthandaze ugcina sokujwayela lokuthandaza in the closet ungasayiboni ungasabi lifestyle but kube habit uyafike uNkulunkulu uyakhuluma utheni utawuthola utawukalunga bakhuma ukuthi utawubonakala ngalo wangalukholwa lithi abhale umlomo ukhona base bayathi ukuthi ubona umbono ubonakala awubona noma umbono baba solitary place ubuye utshele abantu ukuthi hayi uNkulunkulu khona bevile wakhonetha nalomnyama umngane wami waseZimbabwe 2018 uyathunga utakushumayela prophet waseZimbabwe sathi baneve la omoya we are friends asata physical sathi bana eve la omoya sakhonetha sabantu ayicovid kanye kanye. Number 7, teach yourself to pray alone, because sometimes when you pray in a group, the devil can steal your request. Now, tifundzisa kuthandaza wedwa. Ungatifundzisa kuthandaza in a group. Satane uma nithandaza naso sonke sigroup. Ugcina sobatshela abantu ukuthi yathi nekulakala ngathandaza wekuthi. Awe esathane because umthandazo wabizana nama-ideas akhe uNkulunkulu la bese lama-ideas uNkulunkulu wathulela kuwe such that ufike esigabeni la khona uNkulunkulu afuna ukubusisa mhlawumbe ngemshado noma ngesibusiso. Uma ufuna ukubusa ngemshado uma ubusisa umake umsisa uNkulunkulu ukhanda ukuthi nisebandleni linye kunensizwa lo ibona ukuthi yamthanza uNkulunkulu uthi yathi sisesathanyele lapha ngoba sisibakhuluma phela lamulela bakubonga yathi ngiyibone ukuthi sinanga ngiyibone angibuka manje yathanza uNkulunkulu ngathi lo muntu okhuluma naye umbukile uSimanga agcina athi udlisa kanti lesinye isikhathi wena uphethwe amadimoni Simanga la ngenda kunjalo kanti vele Simanga kwenele umbukile usuke wena umnake ngcono sekuthi Simanga yini usinamana ngawe nathatha uthatha ukupolishi so umsukela lapho ukupolishi akuqale Simanga lapho naye agcine liso aliphosa ngala kani uNkulunkulu akulayele wena eziqhubeka kulo mshado
ngoba wehluleka ukuthi bamba nishade ugcina uhlipika lokushada abone simawusuka bampolisi lande kumnanga ukuthi lento ayele kwente kanjani wena usuthandaza ukukhuluma hayi kwathula kuhle phambili awuthandaza ukukhuluma babehlobo ayithandaza le ndoda lesikole kunyawo loluthito ngumita ngegama ethi angisiba behlobo umbongo selwe wathi usashaya emfiliji zilithe nkulunkulu babehlobo uqale ukuhlala kankulu uyakahlala indoda itolo besikole serious wavuka tiko day 29 because so sisi lento beshaya emfiliji ifika kanje ibuye emfiliji shaya emfiliji wehle moyo kwele la emfiliji simile simba yes lesathimba imvula lendoda siyoshumayela suka kwelo lengaphansi kwelo umthandazo umthandazo bazalwane uwela ugwale uNkulunkulu umthandazo uwela ukuthi ungesabi la uyakhona uvula iminyango levalo umsathana Number 8, you can't pray short prayers in the closet and expect miracles in public. Umthandazo lomncane nalomfishane umthandazo lomncane bese useyi uNkulunkulu utangriwata when ushaya kwemthandazo nalomfisha. Yebo bese yabonkamela Jesu isikhosi senza sisela enkonzweni sitokhona babethu dame dani sinotetho yiba nalabala nasikosi uyo nalabasa balelisa bastresa ngosi la lento lapiyakala iyambona lento tsalele lisoli lekuphupha olekalo esula ukuya kuloyo la abana nje ukuthi awuliwe nabo yeyo sumthandazo. Do you expect God to reward you? In the closet umuntu afika bele lebhodza uthandaze igcine lebhodza icima lelo wenyanya gcine kuvela yena ngoLombomo. Amathi noma bayini abazalwane emthandazweni utawungena unema-emotions utawungena wena uthukuthele mawu-100 uthi enter his gate with thanksgiving. Emthandazweni in the closet uthina udevelopa lokungena khona with thanksgiving tikhona timo. Hallelujah. Ufuna sitothandaza Daniel spent most of his time in prayer than in politics. I mean, that's number 10. As Moses spent his time in prayer. Hebrews chapter 11 ubhalwa ngabo babhalwa njengemaqhawe emholo ngemadvodza lathi nikasikhathi hayi ngekulwa ngetinkinga but ngemthandazo. Ebazalwane selifuna sitothandaza ake uinvest isikhathi sakho in prayer alone. Namanje silamtheleni alone. You can't survive abafana. Kuhola libandla is not a joke. Lingabhidlike kuseni. Na unakuthandaza. Kuseni libandla lihola ngethani. Libandla futhi akudingi wena ukuthi uliselele ulikhuzele njengomuntu aphethe eswele. Ulilanze emthandazweni namlayela uNkulunkulu ukuthi ikhona leqhutako nyalo ikhona lefuna kuhlaselwa ngemakhadana uye emthandazweni uyibona ikhubateli kuyo bese ubuye lobonga emthandazweni ingathi yona ukuthi ebe kudakaze emakhadana emthandazweni awumtsheli namake mfundisi kuthi enyalo umthandazela bobani uwenzani ukhale athi uNkulunkulu inkinga nguwe kulahlele wena emthandazweni utshelwa takho watshela umuntu ukuthi izaba takho tekholwa kubhasobhaso ulahlele utshelwa lebsithebele suke wena bhekweni wena ungithanza but so uthethana wena so uthesikhathi sakho sekuthandaza so nesikhathi sakho YouTube ne-TV nalabantu ababo ngoba bona basithatha isikhathi sekuthandaza. Sesingena emthandazweni bazalwane sumensi manethe inyawo egameni lenkosi
ngomele uthasizeleke ukuthi uspende isikhathi esiningi wedwa. Uma uspenda isikhathi esiningi wedwa awulimemi liliba.